Danas, za 4 godine, za 8 godine, za 3 mjeseca, kad god oni kažu da dođem, ja pakujem stvari, idem u zatvor i ovako stojim 4 godine i 1 mjesec i kažem, stražo, ništa mi nije. Evo ovako radim. 4 godine, vidi. Znaš što, nevino sam osuđen, nameštajka klasična, to zna cela Srbija, to znaju oni svi koji treba da znaju. Kao što 99% ljudi znaju, kad bi bili kao ja, svi kriminalci, svi bi bili živi i ovaj grad bi, mislim na Beograd i Srbiju, živjeli bi baš onako komotno i ne bi se bojali nikoga. Znaš, mi nismo nikad ubijali, otimali, dirali nejač, poznati smo da smo šnekeri gradski, ljubimo ženama ruke, ne pljujemo, ne vređamo, žensko ne diramo, znači,